أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na nebrojenim blagodatima na kojima uživamo i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe i sve njegove iskrene sledbenike do sudnjega dana. Govoriti o majici nije lahko, a kamoli prema njoj se ponašati lijepo. Djelo koje čovjeka približava džennetu. Majka, kada smo blizu njenih nogu, kada smo joj poslušni, to nas vodi ka džennetu. Ko želi da se na najlakši način približi svome gospodaru i da zasluži nagradu dženneta, neka bude dobročinitelj prema svojoj majici. Majka kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje, a posebno ne na način na koji se treba majici posvetiti pažnje. O majici uistinu niti je lahko govoriti, jer s koje god strane bi čovjek počeo da obrađuje ovu temu i da o njoj govori, uvijek se javljaju nove ideje, uvijek se javljaju nove misli, uvijek se javljaju nove rečenice, pa kada dotaknete hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda vas odvede na posve drugu stranu. Zbog toga što majka zauzima takvo mjesto u islamu, zbog toga je tako teško govoriti o njoj. Iako o njoj mnogi govori, mnogo o tome diskutuju, ali djela uistinu nisu lahka. O tome koliko majka može biti povrijeđena i šta majka u stvari od svoga djeteta očekuje, pokušat ćemo sagledati iz majčinog ugla, jer odnos djeteta prema majci je iz jednog ugla kamere. Ali majčin ugao kamere je posve drugačiji. Kao što vi sad dok sjedite na vašim mjestima, imate predstavu o ovoj dvorani na jedan način, a mi s ove strane imamo predstavu o ovoj dvorani, odnosno o ovom pozorištu na posve drugačiji način, jer ne gledamo iz istog ugla. Tako ni mi ne gledamo ugao majke iz ugla iz kojeg gleda majka, a možda zbog toga što ne gledamo upravo iz pravog ugla, ne možemo ni pojmiti šta majka od nas očekuje, odnosno šta je majka žrtvovala za nas. Tako pripovjeda jedna majka pa kaže: o sinčiću moj, nekoliko puta sam pokušala da uzmem olovku u ruke i da ti napišem jedno pismo, jer je o majici teško govoriti, o majici je uistinu teško pisati. Uvijek se papir natopi suzama kada čovjek uzme olovku pa da piše o majici. Jer suze se teško mogu zadržati kada počne govor o majici, kada se počne čitati o majici, kada se počne o njoj govoriti, a posebno o njenom mjestu u islamu i o poslušnosti prema majici. Posebno onaj koji je svjestan odgovornosti čovjeka pred uzvišenim Allahom dželle šanuhu kada je u pitanju majka. Pa kaže: o sinčiću moj,
ovako slomljena, ishrvana, pokušala sam nekoliko puta da ti napišem pismo, ali uvijek bi moje suze zaustavile ovog kojem bi trebala napisati to pismo, a ostavim i onda sačekam neku drugu priliku. Tako je smogla jednoga dana snagi, onako slomljenog srca, da napiše jedno pisamce svome sinu. Između ostalo kaže, kada ga pročitaš, možeš ga i poderati, jer nije više važno. O sinčiću moj, u dugom životu posmatram te iz dana u dan. Već 25 godina, ću da kažem, jer sin ima 25 godina. 25 godina te već posmatram. Stasao si, pametan, inteligentan, sposoban, radno sposoban. Ali majka nije zadovoljna. Kaže majka, želim svoje dijete izvesti na selamet. I roditelji to obično i danas kažu, želim dijete izvesti na selamet. Šta je to selamet? Da dijete završi školu, da bude inteligentno, da bude nadprosječno inteligentno, da zauzme položaj u društvu, da se dobro socijalizuje u društvu, da bude poštovan u društvu, da kad ljudi naiđu da ga poselame, da postane poznat. Je li to pravi cilj bilo koje majke ili bilo kojeg oca, bilo kojeg babi? Nije to cilj roditelja. Roditelj očekuje od svoga djeteta nešto posve drugačije. O sinčiću moj, dani su prolazili, već 25 godina te gledam. Ali jednoga dana, onako lijepog dana, otišla sam doktorici na pregled. To je bio početak moje radosti tomu. Obavijestila me doktorica da sam u drugom stanju. Vratila sam se kući onako sva radosna, ushićena, kako samo može majka biti. Jer svaka majka zna osjećaj kada sazna da nosi svoga sina u svojoj maternici. Nema riječi koje to mogu opisati. Tu radost i to veselje teško je riječima opisati. I teško je kazati sad taj osjećaj koji sam nosila od tog trenutka. Sve ono što nosi trudnoća sa sobom, od duševnih stanja, duševnih promjena, teškog psihičkog stanja, fizičkog napora, iscrpljenosti, bolova i svega onoga što samo majka zna. Sve to sam s radošću podnosila i radovala se tebi. Ustajem teško, krećem se teško, spavam teško, jedem teško, dišem teško. S poteškoće na poteškoću. Ali sam se radovala svakom tvom pokretu. Kada bi god osjetila da se pokrećeš, ja sam se radovala. Radovala sam se kako se tvoja gramaža povećava. Iako mi je bilo sve teže da te nosim, ali sam se tome radovala. Bolno sam te nosila. Teška je to trudnoća. Ali, kada se spustila noć, počeo sam osjećati takve bolove za koje nema riječi da ih opiše. Ili su to bolovi kao da se rastavljamo duše svojim očima, kao da gledamo smrt. Trenutke, kao da nisam više očekivala da ostanem živa. Počeo me strah obuzimati.
To stanje jezikom se ne može opisati. Jer čovjek, kao što sam rekao, nema dovoljno riječi. Jer najbolji pisci, autori, nemaju riječi da opišu. Zato što je osjećaj i stanje veoma teško opisati. Makoliko čovjek bio rječit i pokušao da sve to približi, ipak to ne može učiniti. Zato što je to stanje kudikamo veće od svega onoga što čovjek može svojim jezikom kazati. Skoro da nisam mogla više da plačem od bolova. Ali ti, kada si ugledao u dunjalu, kada si zaplakao, moje suze su se pomiješale sa tvojim suzama. Uzela sam te i poljubila prije nego što te kap vode dotakila. Bila sam presretna jer si ugledao u dunjalu, ugledao si svjetlo dana. Prije nego te kap vode dotakila, uzela sam te i poljubila. U tako teškom stanju uzela ga je i poljubila. Osinčiću moj, nosila sam te, kupala sam te, hranila sam te. Noć nisam provodila spavajući, nego bdijući nad tobom. Danju sam se mučila i ispunjavala tvoje želje. I jedva čekala da nešto osjetim da trebaš, pa da ti to učinim. Svaku tvoju želju sam žurno ispunjavala. Sve ono što bi zatražio, ja bi to žurno ispunjavala, bila sam ti kao služak. I radovala sam se, jer majka se raduje. To je osoba koja se raduje dječjem zahtjevu. To je osoba koja se raduje dječjem plaču. To je osoba koja nije teško ustati. Niti u 1 sat posle pola noći, ni u 2, ni u 3, ni u 4, ni u 5. Nije teško dijete opremiti, očistiti, oprati, nositi u naručje, hraniti ga. Ništa od toga nije teško, jer ona je majka. Ona je majka. I pazite, svako od nas pojedinačno prošao je kroz ovo stanje, sa određenim nijansama i različitostima. Znači, to su nijanse u različitostima. Ali svi smo prošli kroz ovo stanje. I svaka naša majka, znači naša majka, svakog od nas, prošla je kroz ovakvo stanje, obradovala se kada je čula da nas je zanijela, radovala se našem pokretu, radovala se našem zahtjevu kada smo se rodili. Jer to je samo osjećaj majka. To zapamtite. Majci nije teško ustati, nasluti vode i dodati djetetu. Majci nije teško ispunjavati zahtjeve djeteta. Često navedem primjer i ne mogu ponovo zaobići da taj primjer ne navedem. Primjer mladića koji je došao svojoj majci i kaže, nakon što je stasa od škola, završio visoke škole, stao na noge, kako mi to imamo običaj kazati, postao poznat u društvu. Ljudi upiru prstom u njega, govore, eno ga, to je taj. Kaže, majko, reci, šta hoćeš? Šta ti treba da ispunim prema tebi? Samo reci, samo zimi. Majka pronicljiva, inteligentna žena, ona ga je podigla. Ona je inteligentnija, pametnija od njega. Jeste on školu završao, majka je pametnija od njega. Ona ga je podizala, ona ga je odgajala. Kaže mu, sine, kupi mi jednu igračku. Pa kada je kupio igračku majici u školu, naravno, šta će mu igračka? Šta će majici igračka? Pa kada su lijepo sjeli, a on mu igračku, pa je baci. Majka baci igračku. Kaže, sine, dodaj mi ovu igračku. A sin, naravno, hoće da bude poslušan svojoj majici, sagni se pa dohvati igračku. A majka posle malo vremena opet uzme baci igračku na drugu stranu. Kaže, sine, možeš li mi dodati igračku? On se sagne još jednom. Pa dohvati majici igračku. A majka uzme pa je baci i ponovno. Kaže, sine, možeš li mi dodati igračku? Kaže, dok ne više majka, što je džaba bacaš? Kaže, jesi vidio sina da mi se ne možeš nikad odužiti. Majka će se sagijeti 20 puta i dohvatiti igračku. To je majka, samo majka to radi.
Majka će uzeti 20 puta kašu koju staviti djetetu u usta, neće da jede i pljuje hranu, majka će ponovno uzeti dati mu hranu. To majka radi. Kažem, sine, svijetom se ne možeš odužiti. Sinu je teško 3 put dodati igračku, a majici nije teško vaditi igračku iza sečije i kauča i prosjeda i dvosjeda. Majici nije teško da se sagne 100 puta, jer to ona je majka. I zato ponavljam da je veoma teško o majici govoriti. U nedostatku riječi, kada govorimo o majici, moramo se poslužiti ovim primjerima, jer primjeri ostavljaju upečatljiv trag na čovjeka. Dalje nastavlja ova majka u svom pismu, između ostalog, naravno, dani su prolazili. Sve ono što bi tebe radovalo, raduje i mene. Sve što tvoj život čini radosnim, čini i moj život radosnim. Sve što tebe veseli, to veseli i mene. Tako je majka govorila svome sinu. Sve što tebe veseli, veseli i mene. Sve ono čemu ti težiš, majka je tu da ti pomogne da dođeš do svoga sna, da uspiješ. Tako dani su prolazili, stasavao se, odrastao, završavao škole, došlo vrijeme ženitbi. Sine, počela sam da tražim ženu koja bi bila odgovarajuća za tebe. Pa sam onda počela tražiti i gledati koja djevojaka bi bila adekvatna za tebe. Pa kada je našla djevojku, kada mu je našla djevojku, kada mu je ukazala na to koga će da oženi i zadovoljila je time, radovala sam se time, radovala sam se tome što će sklopiti brak i bračnu zajednicu. Radovala sam se tome. Ali u isto vrijeme sam tugovala jer počnem da gubim sina. Ovo priča majka. Ovdje naučite jednu veoma važnu životnu stvar. Vi ste ili muževi ili budući muževi. Sestre su ili majke ili supruge. Kada se sin oženi, majka počinje bivati ljubomorna prema supruzi, prema snaji. I nerijetko počinje dolaziti do zatezanja relacija između supruge i majke, odnosno svekrve i snaje. Šta nam govori ova majka? Radujem se što sklapaš brak, ali tugujem na drugoj strani jer počinjem da gubim sina. Kada se počne javljati ta ljubomora, majka mu ponovo nije napravila problem. Majka je bila spremna da trpi samo da se on lijepo osjeća. Zapamtite, majka je patila dok ga je nosila, patila dok ga je podizala. I sad pati kada ga je ožena. Zbog čega pati? Samo da bi njemu lijepo bilo. Zapamtite, mati pati i šuti samo da bi sinu bilo lijepo. Samo da bi on bio srećan. To pazite, ponovo samo majka radi. Kažem naravno majka, i otac je tu, i otac je tako. S određenim nijansama i različitostima jer ne podnosi teret koji podnosi majka, nosit će dijete i podržat će. Radovala sam se tome što si stupio u brak, ali sam u isto vrijeme počela da tugujem i žalim zbog rastanka s tobom. Kad jednom ti nisi onaj moj pravi sin koga sam ja poznao. Nestalo je tvoga glasa. Nestalo je tvoje posjeti. Počnem te gubiti iz vida, jer te nema dovoljno. Ne vidim te. Kaže mi majka jedna, ne znam šta je moj sin. Stanuje je na spratu. Neće da uđe, da se ispita. Prođu dani, mjeseci prolaze, neće ući u moj sprat da se ispita sam. Kaže da stvar bude još gora, ne da mi unučarima da mi dolazi. Sin koga je majka nosila.
Ne da, kaže, unučarima. Unučad se igraju, ne da im da dođu kod mene. Počela je da gubi njegov glas. Nema, ne dolazi, nije tu. Nema ni telefonskog poziva, ni posjete. Nema više onog osmijeha koji je dijelio s majom. Dani su prolazili. Iščekivala sam te. Hoćeš se pojaviti, hoćeš doći. Ali on je sve rijeđe dolazio. Nekada bi stajala i dugo gledala u vrata. Iščekivala, hoće li pozvoniti. Hoće li pokucati. Hoće li doći. Hoće li nazvati telefonom. Nema ga. Iščekivala hoće li se pojaviti. Ponekad sam počela da se pitam jesam li tu prisutna uopće. Da mi se nije počelo pričinjavati, kao da čujem njegov glas, kada ono njega opet nije. Dan su tako prolazili, a ti se nisi pojavljivao. Kažem, sinčiću moj, ja ne tražim od tebe samo malo. Ja tražim od tebe manje od ono malo. Ne tražim od tebe puno. Nisam zahtjevna majka. Da me stavi na mjesto na koje si postavio svog najslabijeg prijatelja. Ko ti je najslabiji prijatelj? Eto, na njegovo mjesto me stavi. I ljude koje posjećuješ mjesečno, gdje mene stavi u taj red da me jednom u mjesecu posjetiš. Eto, samo najslabiji tvoj prijatelj stavi mene tamo, na taj spisak. I jednom u mjesecu da me posjetiš, možda posjećuješ te svoje prijatelje u mjesecu. O, sinčiću, mene je bolest savladala, teško se krećem, skoro da teško govorim, ne mogu da ustajem, ne mogu da se krećem. Ti ne dolaziš, a kamoli da mi pomogliš, kamoli da o meni brigu briniš. Kada bi neki čovjek učinio ti dobročinstvo u nečem, učinio ti neku uslugu, zasigurno bi tom čovjeku bio zahvalan. Zašto mu majka ovo govori? Kada ti čovjek sredi neki posao koji ti je bio važan jednoga dana, pomogao ti je nešto da otkri neki od tvojih problema s kojima si se susreo, ostaneš mu zahvalan. A ja kao majka, gdje sam tu? Zaista, ove stvari sve ovako polako želim govoriti, da ih dobro zapamtim. Želim da iz ovoga uzmemo veliku pouku. Svratite jednoga dana kod običnog vulkanizera da vam zamijeni gumu ili da vam zakrpi gumu na vašem automobilu i sutra ga vidite po selami, nasmijani, radosni, veseli, a kada uđe u društvo svoga roditelja, namršti se, nema osmijeha. Sve je ustražbe. A na ulici, i majka kaže svome sinu, sine, na ulici, tvoj osmijeh postoji. Ljudi pričaju o tebi da si dobar, da si ugledan, da si kulturan, da se lijepo ponašaš. Ljudi te spominju po dobru. Ali gdje je to kada uđeš u kuću? Zato kaže naš Resul sallallahu alejhi ve sellem: Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim porodicama, ja sam najbolji prema svojim porodicama. Koliko hoće vidjeti dobrotu čovjeka, samo ga pogledajte u njegovo ponašanje unutar kući.
I svako ko hoće da vidi svoje ponašanje, samo neka analizira svoje ponašanje unutar kući. To govori o stvarnom stanju čovjeka. Kako se čovjek ponaša u kući kada nema paravana, kada nema upaljenih kamera, kada nema očiju ljudi, kad ljudi ne vidi, kako se čovjek tada ponaša? To je prava slika čovjekovog načina života. O sinčiću moj, ja se često pitam šta je bio moj grijeh prema tebi, da si me izbacio iz prijatelja i da si me stavio na spisak neprijatelja. Šta sam to ja učinila prema tebi? Sam ja nešto prema tebi pogriješila? Slušam ovako ljude, kako se ljute kada ih neko izbaci iz prijatelja na Facebook. Žan će mene izbaciti iz prijatelja na Facebook. I on se ljuti zbog toga. Ne razgovaraju. On majku svoju izbacio iz prijatelja. On svoga roditelja izbacio iz prijatelja. Čovjek u istinu mora da ove stvari još jednom analizira u svom životu. I da se malo vrati na stvarnost života. Jer život u islamu je veoma važan. Nemamo mnogo vremena. Zasigurno nemamo mnogo vremena. Mi smo danas u godinama u kojima se nalazimo već za 10 godina gdje će ko od nas biti. Nekoga će možda zemlja već nastočiti, a drugi će već na samrti biti. Djeca će već stasati odrasle osobe i tako se generacije smjenjuju. O sinčiću moj, ja želim da ti mene posjetiš. Ja želim da vidim tvoje namršteno lice i tvoj ljutiti pogled. Ma dođi mi, sine, pa makar da te vidim, pa nema veze što si ljut na mene. Prođi mi makar. Da moje oči padnu na tebe. Samo prođi. Dođi da te samo malo vidim. Pa nek si ti namršten, pa nek si ljut. Ali da samo se pojavi, se moje srce malo smije. Teško je razumjeti majku. Teško je razumjeti majku. Majka je puno trpila i puno trpi. Ali koliko dijete zna biti zahvalno na tome. Onda njega poziva da dođe, pa makar bio namršten ljut na nju. Pa dođi svoje majice da te majka samo vidi, a nema veze što si ti ljut. Majka će mu preći tako toga. A jedino mati prelazi preko svega. Šta god se uradi majka, prelazi preko toga. Ako se sa ženom posvađa, može se rastati, ne mora još nikad vidjeti. Ali majci šta god uradiš, kad se vratiš, pa kaže, nek se mi si nedoš, nek si ti meni živi zdrav. Majka sve zaboravi, ali drugi ljudi neće tako lako zaboraviti naše pogreške. Ali majka, ona sve zaboravi, jer ona te samo toliko voli. Zato kaže jedan šejh, pripovjedajući slučaj mladića koji je spuštao majku u kabor i nije se mogao suzdržati, nego je plakao i govorio: zatrpajte i mene, spustite me s njim. Nije se mogao suzdržati od silnog plača. Spustite me s majkom, ne mogu da živim bez nje. Kaže, nemojte ga koriti zato što plače, ali ga pokušajte utješiti. Jer on toliko žali za majkom, izgubio je prijatelja koga više nikad neće vidjeti. Na ovom dunjanku, nadam se, na ahiretu da će. A izgubio je nekoga koga više ne može nadomjestiti. I zato je tako plakao kada je majku spuštao u kabor. I uistinu, ne treba ga koriti, jer se nije mogao suzdržati.
Kaže, drugog sam mladića posmatrao koji je nekako pokušavao da prikrije svoju tugu i svoju žalost za majkom, pa je tako, spuštajući je u kabur, uspio da se suzdrži. I poredim ta dva mladića, uistinu, uporediti ta dva mladića je donekle i teško. Jedan je sav hrvan, a drugi je uspio da se obuzda, uspio je da se obuzda, da prikrije svoju tugu i jad i žalost za svojom majkom. To su džennetska vrata. Majka je džennetska vrata. Došao je čovjek Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i kaže mu: otišao sam da zaprosim jednu djevojku, pitam da se uda za mene, a ona to odbije. Neće da prihvati. Neće da prihvati. Došao je drugi mladić i pitao je da se uda za njega i ona je prihvatila. Kaže, ja od ljubomore nisam mogao da se pomirim s tim, otišao sam i ubio sam njega. Ubio djevojku. Nisam se mogao pomiriti od silne ljubomore prema njegu. Kaže, ima li za mene pokajanja? A kaže mu Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma: imaš li majku? Kaže, ne imam, preselila je na ahiret. Kaže, pokaj se Allahu dželle šanuhu i radi dobra djela koliko si u mogućnosti. Kaže Ata ibn Yasar: otišao sam Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da ga pitam. Zašto ga je pitao imaš li majku? Čovjek ubio djevojku. Zašto ga pita imaš li majku? Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma: ne znam drugo djelo koje toliko može približiti Allahu dželle šanuhu kao što je dobročinstvo prema majci. Koje to drugo dobro djelo može čovjeka toliko približiti Allahu uzvišenom kao dobročinstvo prema majci? Ovaj primjer nam također dovoljno govori kako mjesto majka zauzima u islamu. Jer uistinu mjesto majke u islamu je veliko. Mjesto majke u islamu je teško opisati, ali ova majka nam iz svog ugla ispriča šta sve majku boli. I nemojte misliti da je ovo slučaj nečega tamo. Ovo je slučaj našeg života. S napomenom da ima onih koji su uistinu pravi dobročinitelji prema svojim roditeljima. Ima onih koji čine veliko dobročinstvo svojim roditeljima, pa čak i nakon smrti svojih roditelja. Često čine dovu Allahu dželle šanuhu, često upućuju dovu za svoje roditelje. Često će udjeliti sadaku na ime svojih roditelja. Učinit će neki hajrat, ali od djece za roditelje je dova ponajpreća. Blagi sa roditeljima koji su odgojili svoju djecu, da nakon njihove smrti upućuju dovu uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Imamo, hvala Allahu dželle šanuhu, svijetlih primjera i na našim prostorima velikog dobročinstva prema roditeljima. Ovo je polje u kome se trebamo takmičiti i natjecati. Ovo je polje pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu i jedan od načina da se čovjek približi Allahu subhanahu wa ta'ala i da zasluži nagradu kod Allaha dželle šanuhu. Znamo da su ljudi iz prvih generacija, poput Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu i drugih ashaba, činili veliko dobročinstvo svojim roditeljima. Od najboljih dobročinstava koje možete učiniti svojim roditeljima, ukoliko vaši roditelji nisu pokorni Allahu dželle šanuhu, da upućujete dovu uzvišenom Allahu dželle šanuhu, da ih uputi na pravi put. Upućujte dovu Allahu dželle šanuhu za vaše roditelje da ih uputi na pravi put ako nisu na pravom putu. A ako jesu na pravom putu, onda činite dovu Allahu dželle šanuhu da im oprosti njihove grijehe i da ih učvrsti u pokornost. Jer to je pravo dobročinstvo prema roditeljima. Ali ako se desi da kojim slučaju majka nije pokorna Allahu dželle šanuhu, ako majka ne ispunjava svoje obaveze prema Allahu dželle šanuhu, nerijetko dijete digne ruke i kaže:
A ne mogu ja s majkom. Ne mogu ja. Ona neće da klanja namaz, ne mogu s njom da razgovaram. Subhanallah, jesmo li vidjeli malo prije šta je majka bila spremna podnijeti radi svoga sina? Za sin nema nimala strpljivost, ili kćerka nema nimala strpljivost prema svojoj majci. Allah dželle je taj koji upućuje na pravi put. Inneke la tehdi men ahbebe, walakinna Allah jehdi men yasha. Ti ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti hoćeš, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. Moram vam ispričati slučaj, bio sam se sad u Ramazanu. Priča mi mladić, savjetujući se. Da li da majici direktno reknem da klanja namaz ili ne? Jer ona odbija da klanja i ne zna klanjati, ne zna ništa. Vremena je sve manje, a ona sve više i više ulazi u godinu. Poznavajući njegovo stanje, rekao sam mu, razgovaraj s majkom nasam i direktno joj reci da treba klanjati namaz, da je to stroga obaveza prema Allahu uzvišenom. Naravno, govorim, poznavao sam stanje dobro. Kaže, ne znam, teško će ono to prihvatiti. Reci svojoj majici. Subhanallah, došao mi je nakon 2 noći i kaže, ona je objeručki prihvatila da klanja namaz. Istog trenutka. I kaže, odmah je tražila da je poduči namaz. I u roku od dan ili 2 podučio je obavljanje namaza. I hvala Allahu dželle šanuhu, počela je obavljati namaz. Koliko je čovjek nekada uopće iskren u svom odnosu prema ljudima, posebno prema roditeljima? Koliko je čovjek uistinu iskren i predan da stvarno želi ono najbolje roditelju? Pazite, ovo je između nas i našeg Gospodara. Mi najbolje znamo kako su naša srca. Mi možemo pred ljudima pokazivati drugačiju sliku nego što mi jesmo. Ali mi veoma dobro znamo kada nešto govorimo, zašto to govorimo, kako to govorimo. Mi najbolje znamo kada se prema ljudima ponašamo na određeni način, zašto se prema njima na takav način ponaša. Mi to jako dobro znamo. Zbog toga malo preispitajmo svoj odnos općenito prema roditeljima, prema svojim bližnjima. I vidimo koliko griješimo. I nemojte dozvoliti da vam bude jednoga dana teško da kažete sebi u oči da ste u nečemu pogriješili i da trebate nešto kod sebe popraviti. Sjećam se riječi šeha Halida Srta, hafidahullahu ta'ala, savjetujući nas na povratku iz Medine u džami Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže da nemojte se nikada stiditi da kažete 3 riječi. La a'lam, la a'rifu i la adri. A sve 3 ove riječi znači ne znam, ne znam i ne znam. A je značenje na arapskom jeziku. Nemojte se nimalo ustručavati za nešto što ne znate, kažete ne znam. Za nešto što pogriješite, nikada nemojte praviti svoju pogrešku. Čovjek treba da bude iskren prije svega prema sebi, a zatim prema onima prema kojima smo pogriješili. Ako smo u nečemu pogriješili, priznajmo svoju pogrešku i popravimo svoj odnos prema čovjeku prema kome smo pogriješili. Ako smo pogriješili prema Allahu dželle šanuhu, budemo ovako iskreni, Allah će nas pomoći. Svojim djelima uvijek težimo ka tome da naš Gospodar bude zadovoljan. Svojim djelima uvijek težimo ka zadovoljstvu našeg Gospodara. I zato naša poslušnost, naše dobročinstvo prema roditeljima prvenstveno mora biti zasnovano na poslušnošću prema uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Vaš Gospodar je odredio, tvoj Gospodar je odredio, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Da ne obožavaš nikoga drugog osim njega. Wa bil walidayni ihsana, i da roditeljima dobročinstvo čini. To je naš Gospodar naredio, Allah subhanahu wa ta'ala. On je naredio, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. wa bil walidayni ihsana, nakon tevhida naredio je poslušnost i pokornost Allahu dželle šanuhu. Nakon čistoće vjere u Allaha dželle šanuhu naredio dobročinstvo prema roditeljima.
Subhanallah. Ovo dovoljno govori kakvo mjesto u islamu zauzimaju roditelji, odnosno dobročinstvo prema roditeljima. Talha ibn Muavija as-Sulami radijallahu ta'ala anhu kaže: došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: o Allahov poslaniče, želim ići u borbu na Allahovom dželešanu putu. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem: jel ti majka živa? Kaže: jeste. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ostani kod nje. Tu ti je džennet. Ostani kod majke. Tu ti je džennet. A kako je mjesto borbe na Allahom dželešanu putu islama? Vjerujte se, najbolji islam. Vrhunac islama je borba na Allahovom putu. Znači, to je vrhunac islama. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ostani kod svoje majke. Subhanallah. Majka uistinu zauzima takvo mjesto da Allah subhanahu wa ta'ala nakon čistog tevhida, nakon narede da samo Allaha robujemo, naređuje da činimo dobročinstva u roditelji. Rasul sallallahu alejhi ve sellem, čovjek kaže: nemoj ići u borbu na Allahovom putu, ostani kod majke, tu ćeš zaraditi džennet. Imamo vrata. Vrata dženneta su nam blizu tu. U dobročinstvu prema roditelju. U dobročinstvu prema roditelju. Nekada čovjek ustane, pa klanja noćni namaz, pa posti Davudov post, pa danonoćno uči Kur'an, pa dijeli sadaku, pa se čovjek bori, radi mukotrpno, radi dobra djela, trudi se, bori se, a zapostavlja majku. Subhanallah, dobročinstvo prema roditelju zauzima veliko mjesto u islamu. I to su nam vrata dženneta, tu su vrata dženneta. Zato treba pojačavati dobročinstvo prema roditelju. Jer to je uistinu veliko dobro djelo. Sresti roditelja, poselamiti roditelja, nazvati roditelja, biti na usluzi roditelja. Ispunjavati ono što roditelj traži. Kada prepoznate kod svog roditelja šta bi roditelju bilo drago, da to uradite. Jer kada uradite ono što je pokornost Allahu dželešanu, a zadovoljan je vaš roditelj, vi ste time zaslužili nagradu kod vašeg gospodara. Zato je dobročinstvo prema roditeljima djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje odmah nakon tevhida. Pazite, ovo naglašavam, jer Allah dželešanu ovdje spominje djela po važnosti. Tvoj gospodar je naredio da samo njemu robuju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuje. I zatim dobročinstvo prema roditeljima. Jer dobročinstvo prema roditeljima, kažem, zauzima takvo mjesto da se ne može porediti s drugim dijelima. Rasul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo je Uvejsa el-Qarnija i spomenuo je njegovo dobročinstvo prema majci. Imao jednu vrstu bolesti. Ali Rasul sallallahu alejhi ve sellem spominjući njega, spomenuo je njegovo dobročinstvo prema majci. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala: ja Omer bin al-Khattab, ako možeš, fa in istata'ta an yastaghfira laka Uvejs faf'al. Ako budeš u stanju, budeš u mogućnosti da Uvejs zatraži od Allaha oprosta za tebe, učini to. Kada je došao Uvejs u Medinu, dočekao ga je Omer. Omer, radijallahu ta'ala, ga je dočekao. Jesi li ti taj i taj? Rasul sallallahu alejhi ve sellem jednom Omeru govori da ako je u mogućnosti da Uvejs za njega učini dovu Allahu dželešanu, da zamoli Allaha da mu oprosti grijehe, neka to učini. Jer Uvejs je dobročinitelj prema majci. Dova njegova biva uslišana. Kaže čovjek, nešto me ne ide u životu. Nešto mi je sve naopako. Nekako mi život ne funkcioniše kako bi trebao.
ne mogu s babom, ne mogu s majkom, ne mogu s komšijom, ne mogu s ovim, ne mogu s onim. A zašto ne možeš? Zar može biti problem u svim njima, a da ti budeš u pravu? Potresle su me uistinu riječi jednog mladića prije nekih 12 godina. Sjećam se dobro, bila je kišna noć, mrkla noć, poslije jacije namaza. 2001. godine to bilo. Pitao sam ga, gdje stanuješ, jer ga nisam poznavao. Kaže, stanujem tu i tu. Poznavajući to mjesto, znam da nije odatle. Kaže, nisam ja isto mjesta, kaže, ja sam iz jednog drugog mjesta, odatle sam ja oženjen. Pa otkud tu? Ne mogu, kaže, posvađao se ja s mamom, pa kaže, sad tu živim, kaže, kod punci. Ja Allah. Allahi, zapamtite, kad vam god na um padne da se s roditeljem posvađate, dobro stanite i razmislite. Dobro stanite i razmislite. Nemamo mi toliko vremena u životu. Stvarno nemamo. Život tako brzo prolazi da mi nemamo vremena za tolike popravne. Život izuzetno brzo prolazi. I malo nam je ostalo prilike za djelo. On se posvađao s majkom, a živi kod punice. Kako će poštovati punicu ako ne poštuje svoju majku? Kako će poštovati nekoga drugog kada ne poštuje osobu koja mu je učinila toliko dobročinstva? Kako će poštovati suprugu? Neće poštovati ni suprugu. Ne može je poštovati. Kada se tako odnosi prema majci. Zasnujte život na ovom svijetu na principima pokornosti prema uzvišenom Allahu, na principu dobročinstva prema roditeljima, na principu dobročinstva prema bračnom drugu i ispunjavanja obaveza prema potomcima. Zapamtite, ljubav prema majci, ljubav prema supruzi, odnosno ljubav supruge prema mužu, nije ista vrsta ljubavi i ne treba dovoditi u pitanje ljubav majke i ljubav supruge u isti kontekst. To su dvije različite vrste ljubavi. To zapamtite. Ove stvari su važne za život, jer se često supružnici svađaju oko toga kako muž više voli mamu nego nju. A majka kaže više voli ženu nego što voli mene. To nisu iste vrste ljubavi. I ta vrsta ljubavi se ne upoređuje. Odnosno, ove dvije vrste ljubavi se ne upoređuju. To su dvije potpuno različite vrste ljubavi i ne treba ih porediti. Ispunjavati obavezu prema majci ne znači ne ispuniti obavezu prema supruzi. Sin, kada ispuni obavezu prema majci, ispunit će obavezu prema supruzi na adekvatan način. Tako supruga, kada ispuni svoju obavezu prema mužu, ona će ispuniti obavezu i prema svojoj majci i prema njegovoj majci. Poštujte roditelje vaših supružnika, jer time poštujete i vašeg supružnika. Ako poštujete roditelje vaših supružnika, neslaganje, nerazumijevanje, toga ima i toga će biti. Ali nemojte to uzimati zlonamjerno. Roditelji će vam nekada reći nešto što vam čine vam ne žele zlo. A možda će vas malo bocnuti. Nemojte im zamjeriti što su vaši roditelji. Ali imaju pravo da vam to kažu. To je vaš roditelj. Ima pravo da vam kaže. Strpite se na tome, jer time činite pokornost uzvišenom Allahu. Molim Allaha uzvišenog da nas učvrsti u pokornosti, da nas sačuva griješenja i da nas nastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Molim Allaha dželešanu da ono što smo čuli da se od toga koristimo i da popravimo svoj odnos prema roditeljima. Ako su nam kojim slučajem jedna od tvojih džennetskih vrata zatvorena ili oboja u vidu smrti jednog ili oba roditelja, onda pokušajmo to nadomjestiti upućivanjem dove za svoje roditelje. U kome su živi roditelji, ostaje još uvijek nada da čovjek tako lahko zaradi džennet. Pa molim Allaha da budemo daktivnih radnika na polju
odnosno na putu koji vodi ka džennetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za izdvojeno vrijeme i molim ga uzvišenog da nas, kao što nas je sakupio na ovom skupu, da nas sastavi u džennetu Firdausu. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.